Biyag di tao. Naglaing kat dagita nakarubat at di dapay amo nga ibulang dagiti basura da. Agkakaywara! Nagalas akitain! Sinalbag dakit di amin. Day tangiwat mo, Alan. Ang mga noada makangakan ka. Agkakaywara nga ro dagiti basura iti parangan salay. Awanan bain dagita akaruba? Buisit dakit di amin. Anya nga rod kat basura mo't dagitay. Bay amon ta siya kung timang dalos iti paraangan, Alan lakay. Nalakalaang at trabaho day ta. Ay, no sana ang makapagtapal. Ang mga nopaltugak dagita akaruba. Patayag to pa'y amin ita. Mabuti nga kaya. Anya ka din day ta sasawam, Alan. Mabutbuto nga iti day ta nga ibagpagam. Basura laang patayamon dagiti kaaruba. Nuan nyo timbaga, karamidag. Talaga po matayak iti tao. Nuulitin da pa'y nga agibasura iti parangan ta. Gusto day tan. Di ka kumaaglaaw pa'y. Kababain ka dagiti kaaruba. Tapay kuma. Isuda ko matirumbang agbain. Gaputan nagbasurahan dati parangan ta. Sumardengkan ko nakmat. Itay pa'y aday ta basura ti bagbagam. Hoy! Da kayo akaruba. Awan babay nyo. Agsagana kayo kanyak no ulitin nyo pa iti agbasura iti paranga. Huston, Alan. Di kan aglaaw. Pang-asim. Awanan bain day jay nga Alan. Jay latan basura ti pagpupudutan na. Nakalalaaw itay. Nagpig sa tingiwa na. Wen nga rin tatang. Pagsisikuran na dagiti na iwara a basura iti paraangan mi. Nagrigat a pagsardengan. Kasla armalay tingiwat na. Hay. Mabutbutengak nagpungpungtot ni Alan tatang. Kasla di nakbigbigan nga asawa na. Nangagkaw ti panagpukpukaw na itay. Agasam tapaltugan na dagiti kaaruba nga agiwara iti basura da. Kunamlan asino nga agsasaw iti nga Alan. Wen nga rin tatang. Kababain ti kastang aramid na. Ay, tilang pagbut nga anak kaw. Kasanungay, no damang tutupken ko na gapoy tinalas nga ugali na. Day talaunay ti pagbutbut nga tatang. Sapi agpang ta ni Alan. Jak malapdan tingiwat na ngagsao. Nalabagbaga ang tulatan. San arumbang tiraramidin na. Basura lang, pumatayan iti tao. Anyat kit kita iti paraangan, Alan. Ti awanan bain alito. Ha? Apay nilito. May samod na ita tao. Awan babay na. Kaslawan nagadalan na. Aday ta ka manin ako nak, Alan. Awan matbasol kan kanilito ng pagpupudutam. Anyang awan basol na sasawambit. May samod na itang agiwarwara iti basura na. Anya, basura manin ti bagbagam, Alan. Awan ko matiparikot no saan da nga agiwara iti paraangan ta. Anya, Payman, kasaritak man ti awanan bain. No lumabas kayo maditi paraangan, saan kayo nga agiwaralatan iti basura yaw? Siyak ka diti pangibagbagami ti dayta, Manong Alan? Ta sino pa'y kuma? Sika lang mati lumabas diti paraangak, awanan sa balipay. Saan ka siguro atulangan niya? Awan mo tinwara ka basura. Limabasak lang mo diti paraangan nyo, Manong Alan. Amok a basura yaw dagiti na iwara dito idi kalman. Nabambanog kami kanisali anang daldalos ka dagiti basura yaw. Ha? Da kayo lang mo't a pamilya ti asidag diti paraangan mi, lito! Iso da kayo mangarod ti akin kukwa ka dagiti basura na iwara. Saan mi ako kuha dagiti na iwara a basura iti paraangan nyo, Manong Alan? Amangan no basura ti sabali a tao. Iso di ka ko magpabasol. Di ka man agin didi amulito. Amok a basura yo dagiti na iwara diti paranga. Agrason ka pa'y laang? Anya? Naglain kang agrason ha? Abay, anya ti kayat mo mapasama kita, ha? Ne, awan ti kayat ka mapasama. At dapaltog ko lito. No agaramit ka iti jak magustuhan. Dakas ti mapasamakan ka. Anya? Kabalan kapaltugan dito'y mismo aparaangak no sabalit isongbat mo kanyak. Bangkay kan tulangan nga gawin. Ne, di mo kumamit aramidin ti kasta Manong Alan. Agkakaruba tayo. Basura lang dito pagparparikutam. Sana ka mang rabrabak lito. Idasay ka mismo dito'y paraangak no agkamali ka iti isungpat.
Nagalasan day tang imbagbagakan ka ni Alan, lakay. Ay, uwan nga rod. Bakit? Jaklatan nagtagtagari. Tama nga noon niya pati mapasamak. Jak peti riri. Nang runa kita kakaruba tayo. Gusto launay ti inaramid mo, lakay. Ay, Nasaysaya atin alumiklik ka kankwana. Talaga anatangsit na dya karuba. Basura lang nga na iwara iti paraangan na. Nagdakkelan nga isyu kankwana. pagtangtangsit na di paltog na. Kabailan na kano ti pumatay. Nga oray pa'y karuba na. Awan pilpilyan na. Una yan day dya tao. Kasla naglaka ti pumatay iti tao nagsasao. Isosahan ako na magnapa iti parangan na bakit. Lumikli kaklangan. Tapnosan kami nga agapa. O sige, liklikam tikas kankwana akaruba, lakay. Nagdakas ti ugali na. Mapukpukaw di may sa manok ko, Salay. Tinakaw na laki de. Amangan no adalaang iti paraangan ti manok, Alan. Di ka ko magpabasol. Sana basta mapukaw ti manok ko, nawan tinangala. Anya, Tinakaw lakit di dagiti ka aruba nga awan masin si Dana. Alan. Agsaga na kanyak dagiti awanan bain. Alak man ti baltog ko. Saan, Alan? Di ka rumrumwar. Di ka kumaagparnoy iti riribo. Ay, dinak malapdan iti aramidak, Salay. Hoy! Asino kada kayo tinangtakaw iti kakaiso na manok ko? Ha? Huston, Alan. Di mo kumapabasulan dagiti ka ruba. O pa sinurot nakpela dito'y parangan, mate. Sublitan iji balay. Di ka kumaagpukaw dito'y paraangan. Nilakit dilito tinangtakaw iti manok ta. Isulang ti amok nga sakit tinakam na kanya. Gapo iti imbagbagak iti kalman. Anya. Lito! Rumwar ka dita balay mo ta agsinubok taman. No sino ti malalaki ka data? Aglaban tano kayat mo! Sumardeng ka na, Alan. Kababait ti kastangar aramidam. Muday deta paltog mo. Di mo alam ti paltug ko, Sali. Paltugak na dyan ito. Lusok ak ti banga-banga na. Isulakit di tinangala iti manok ko. Talaga ang maagday jay akaruba. Nagpukapukaw iti paraangan. Awan babain na talaga. Baybayan nyo lakta, nanang. Sana ka rin mo rita ikpukpukaw. Palso amin nga ibagbaga na kung ipagpabasol na kanyak. Asyak ka no tinangtakaw iti manok na. Naglaing agpabasaw. Awan mo't nga ron ti pamanagnak na asika tinang takaw iti manok na anak kaw. Jakman amo, no apa asyak ti pagpabasulan na, nanang. Awan mo ti madingay, naramid ko kankwana. Ay, nagdakas akaruba ni Alan. May mayat ko man no pumanaw dito'y lugar tayo. Nanang, Sumit talaga tiriribok dito'y lugar tayo day di ataaw. Adaw ti mabutbuteng kankwana. Jay latan busis na ti mangmangag. ay, Tirigat na. Di pa'y anawaan ni Kapitan ti kasjengar aramiden ni Alan. Nga uray no agpukapukawan iti parangan. kabagyan ni Alan ni Kapitan. Adun adaras nga agpukka-pukka. Ngayon baybayan lang mo ni Kapitan. Ay, kabut-butang day di ataaw. At dapay imot na apaltog. Paltugan na kanaw di agtatakaw. Nanang, No saan pa'y laang aksyonan ni Kapitan, ay siya kun amismaw ti agipulong kadagiti pulays. pasensya ka na. Muday tula ti may intriga ka na pasadaak iti tricycle bakit? Nakapoy ti pasada ita. Ay katanya nga rod nga eh. Ala, agsukat kanta ni. Naidasar kun di kananta. Amo ka mabisin kan. Ay na. Wan bakit? Mabisi na ka talaga. Indanon ko dito balay tibisin ko. Talaga asinapa kun tinagluto iti pang malumanta. Taamo ka mabisin ka asumangpet, lakay. Agyaman na ka. Tanasingpet ka nga asawa. Uray no basit lati mapaspasadaak. Naragsak ka. Kaya man nakahawat ka. Di ka madanagan. Adan tulak ta pagsayaatan ti biyagta. Adda ka asi ti Diyos. Wan bakit? Saan ta mapukawan iti namnama? Dito! Unang lang asino kang agiparparada iti tricycle dito dalan! Ha? Ha? Ni Alan jag pukpukaw iti paraangan. Hoy! Pakibyangan namin aparadaan ti tricycle. Ay, inakpay man kasarita bakit? Ala, umuna ka namangan.
Pasensya ka, Manong Alan. Imparadak mo't itinasaya ti tricycle ko ha. Saan mo't ang makasali iti dalan? Nangalam iti lay mo nga iparadam ti tricycle mo iti dalan nga agturong iti balay ko. Ha? Di mo kumamot pagpupungtutan ti tricycle ko ang nakaparada, Manong. Saan mo't ang makasali ko nakmanan? Ne, tagrason ka pa'y lang. Dinanog nakmaten, Manong Alan. O niya, lumaban ka! Ipakitam akabalan nak. Kuha, sana ka lumaban ka. Ipakitam ang malalaki ka lito. Makitam na ito, ha? Ha? Paltog? Kaya't mo tapaltugak na itaulom, ha? Ni, saan Manong Alan? Di na kumamot paltugan. Pangasim. Idulin mo na itapaltog mo. Sana ka lumaban. Mabutang ka malagayam lito. Hala, yalis mo na tricycle mo itinakay paradaan na. Darasam! Uwin Manong Alan. Iyalis kong ti tricycle ko. Talagang aglablabesan day jay nga Alan. Sa dino tayan, tiyawanan bayan, ah? Apay ka di tatang. Anya man ang tinaramid ni Alan. Kano dinanog na nilitaw? Anya. Di la nagpailan ni tinaramid na. Agasam ta dinanog na dyan nagsing patatao. Anya. Agyaman ni Alan, ta sana bimalis nilitaw. Binaybayan na lang, ti panang danog na kangkuha na. Tatang. Ha! Diyak kayat da dyan manugang. Satanas! Ibabain na ti pamilya tayo, anak kaw. Siya kung ti mababain iti aramidan na tatang. Mabainak at talagan. Nagposko la talaga ti panagrurupa na. Ay, nanusan la dakas ti mangdangran iti tao, dinanog kaon. Na mga matagbat ko pa'y. Tatang. Ay, talaga nga aramidag na ito, no, siyak ti mapunuan, nay. Di na kita ni Tikasta Sali. Jacket, ito pa nagkit-kita ma. Sikan ti pagsasaritaan dagiti kaaruba, Alan. Di mo kano ammo ti makikaaruba. Dinanog mo pa yan nilito nga awan basol na. Anya ko mano jak amo ti makikaaruba, ah? Awa ang tinasakit na bakrang ko. Mabut-butangan dagiti kaaruba kan ka. Tanaglaing ka ang makiapa, Alan. Rumbang lang ang butang da kanya. Talaga kabalak ti pumatay nga uray kaarubak nang runa dayjay alito. Kaya't ko kita patayin dayjay tao. Tanangam ti panagsasaom, Alan. Saanin ang nasaya at day tangar aramidan. Sana ka mabutang. Rumbang lang ang butang dagiti kaarubak kanyak. Iso adinak man pakibibiyangan si kasali, ah. Uray si kang asawa. Kabalan ka adang ran kontra-kontraan na. Anya? Awan kabutang ko nga uray asino dito lugar tayo. Ada paltog ko? Iso nga awang kabutang ko? Ni, si Kamot Gayam Sali. Uwan, Roma. Umayak agkid daw iti pamakawan. Gapoy tar aramidan ni Alan nga asawa. Mababainak law na yan. Gapo iti naramid ni Alan kinilitong asawa. Sali. Nang runa iti aramidin na kada kayo nga ag-asawa. Awan mo't basol yo. Ngam apay akagura na kayo ti asawa. Mababain na ka talagan, Roma. Ni, agluwa ka matan, Sali. Gapo ta maumak matan. Nagdagsanan ti barokong ko. Ay, naalala. Gusto daytan. Di ka nagsangit. Panggap ko pa yan na panawan ti asawa, Roma. Anya? Kaya't kung ti makisinakan ko na. Sa anak matan anaragsakan ko na. Nasaya't mata nagsabat ta diti parangan, Alan. Ne, ada ka ni bagang kanyang tatang. Mangibabayin ka manugang, ah. Diyak la kumanin pa asawa ti anak ko ken ka. Ne, anya ka din dito nga ibagbagam tatang. Nagalas ti ugali man ay kamkamang. Mabit man lang tatang. Naglastog ka mo din. Gagsasaw. Sikatilas tog, Alan. Ibabayin na kami na kay kamangam. Awan karba nga mamangdangdangran iti tao. Dakat di pa nagsasaw matatang. Abay, hindi mo kabutang ti paltugaw. Anya? Ada paltugaw. Ha! Ore man sikati ama ti asawa saan ka kabutang.
Anya. Paltugan ka no, di ka pala sumanaw. Ha? Ala, Agsaw ka pa ita, dahito yan paltog ko di ka saritam. Tatap. nagasata kita nga daw. Bakit? Oh, apay ka dila kay. Inarkila tibak ng tricycle ko. 5,000 imbayad na. Oh, Talo lang nga dara sa nagsubli ti tricycle ko anang bunag ka dagiti gargaret na. Ang inikanak iti 5,000. ay na, nagsaya at matan. Sana day ta bakit? Alain na kano pa driver na. Ha? Imbagak ngamin akabalak tagmaniho ti kotse. Isuma alain na ka family driver da. Ay na, nagsaya at ka nga minatao lakay. Isa pinaraburan na ka ni Apo. Wan bakit? Nagsaya ta talaga ni Apo Diyos ka tata. Wisit. Naabakak iti sugal. Sahur kayo ah. Abay ko sahur kami alan. Isubliw ti kwartak no diyo kayat ti matay. Ang tagay paltog mo ah. Isubliw ti kwartak ngayon abak yo. Tapno nasaya at kayo. He! Sana mamalain. Noon ta paltog mo. Ang damat imo ko. Natayin ti asawa tatan. Diyos ka. Saanan anay sambot ti biyag na dito ospital. Pati parang tipakinakam mga nagkaw. No saan kumanagaramit iti saan anasayaan. Si bibiyag pa'y kumaniala. Siguro kadagiti nakakita kat basol ka no ni Alan ti amin. Naabak iti sugal. Kati palastok na ti paltog na. So aday jay pinagsubagsuldan. Nakataray man din ang bagsulkan ko ana. Nalabit ngaglimlim ngayon. Nagaramit iti sana nasayat ni Alan. Iswa, saan mo ta nasayat? Tinagpanagan na. Diyos ko, pakawanam ti asawa. Biyag, di tao. Ita anay tabo ng tinayo. Anya ngayon ti plano yu adwa, Irma kan Lori. No siya, ituloy ko ti negosyo ni Nanang. Sayang dagiti suki na, no awan ti mangituloy, anti. Ayun mayat day ta na panunot mo, Lori, kaanakan. Wan ano da pagpunam, nawan nyay. Ang mga nagpatinggalaang mananday tayo ti plan-plano. Anong san mikin nila kay ko ti agsapol iti pagutangan mi? Adamot siguro mayat nga agpautang. Ado ti mayat nga agpautang. Nulakit di ang mum ti agbayad. Si kangay mo't Irma. Jak pa'y amo ang titiryang. Awan kadimot nagtulagan nyo kan Juni nga asawam. Di mi pa'y nagsaritaan ti maipapan iti day taabana ganti. Nasaysaya at no itapay laeng. Katrugyan nyo matan ti agplano para iti masakbayan nyo kakaanakan. Da kami iti asawak tag na di ti day tabalay alori. Da kayo ti pumanaw. Di ka madanagan manang Irma. Adda kalapaw mi iti asawa. Saan mi nga almanan ti kalapaw day dinanang. May ka nasayatan no kasta. Jak kaya ta si kapay lang nga kabsat ko matagbali na kainagaw ko. Sa anak ang makiinagaw kan ka manang. Sige. Agpakada akon. Tamasapa kami ang mapan ijay pwesto inton bigat. No kasta. Talaga ngayon tuloy yu tinegosyo arinugyan day dinana? Un manang. Sayang mo't day jay. Kat, ada nga ron na utang niya kwarta. Adda impabulod ti kabsat nila kay ko manang. Kita ama. Ang mga numabangkrap ka, kat may lumlum kay ti utang. Narigatan. Naorlan mo't ka ni Lori ti lumabas bakit? Aglisi ka man takitaag. Ay na,
Kaasimot na kita nga agasawa. Kariton manan, jay durdurundan. Lako na siguro mananti karga dya karitunda. No apay pa lang amin nga agbambanog da nga gisuro-suro iti lako da. Katadala nga rudan jay pwesto da. Kurangan dati mapaglakwan da jay pwesto da. Kahit na siguro ti bumak na nga daagos ha. No siya, dako narapaapan ti bumaknang. Nasaysaya at matlaang nga tay simple pa nagbiag. Narigat no na nga ito unay tarapaap tayo. Kat mamirmiraw tayo lang mat. Nakwanak man iti soft drinks ang titiriyang. Nasapa kayo anagawid kan lakay mo kaanakan. Ay, wanta ni nagbara mo ti panawanan ti. Sana ka makatrabaho no napudot. Masapa kayo ngamin arumwar tapno maasikaso yu anaimbag dagiti mulayo. Okay lang anti, ituloy mi langan inton bigat. Dua nga oras yun sa mula nga nagtrabaho. Nasurok mo ta 2 oras sa anti. 2 kat kagudwa, na kayo umot. Nan, mangtut kay kid dinitigat katanga kante. Kan tinapay mat na. Katay bayad mo nga ay. Ay, nailis tayo pa langan ti. Bayadan min tumulang na makasingir kami. Ay nakaanakan at idugan tilistaan nyo dito itersina. Bayadan min to ka di. Una yan na yan ti. Anyan, aggagat kayo ngamin Kitaam ni Lori akabsat mo. Awan apulos utang na dito'y tersena. Didak man mo't ikumkumpara iti dahi dya alori ante. Orag kapsat kami, saan kami ngagpada iti ugali. Sana siyak di tao, ana nga tuunay tarapaap na. Amok ti makontento iti addakan niya kante. Ay talaga Ado, tinagdumaan nyo iti kabsat mo. Ni Lore, na diskarte la unay. An-anuan tayo, ayang amin ti sobra kwarta ante. Kat matay tayon tumalaang. Mangmangan kalakat iti mamintalo iti may sangal daw, mayaten ante. Anya to oras Kamsan pa'y anaibos tinating alako ta, Lori ba kayo? Ungarod Sayang, no saan naman ispos na gito. Ano santa pay laang lakay. Adapay mo't di 2 nga oras. Bareng ado ti umay gumatang inton madamdama. Sapay la kumaa. Ungayam, ibaon ka man pa'y iti ayan ni Nana Susan. Ingka man kitaan no si Mang Patay sibuyas nga order ko kan kuana. O sige, sikapay lang ang ngarutag lako. Anyat ko ang diti balay, Lore. Imayak tamang tedak ko maitinatang manang. Amo mga danateng mi amulam eh. Sa bali a klase tinatang daytoy manang. Apay, libre day ta. Tiyo ila ko. Saan mo't ngamin amagatang ije palengke. Ay, nukas ka. Maluglugi kayon. Kasamot at talaga tinegosyo manang. Adatay aldaw abas iti mapaglakwan. Ay na, Lori, ayan. No siyak ti sika. Isardan yun dayta. Sakpay adakkel ti malugi kada kayo. Aggarden, wano makipurdiya kayo langan. Makabawi kaming tumanin manang. No apay magnamin na nga ito tarapaap yo. Ambisyosa kan ambisyoso kayo mga min nga agasawa mo. Tapno saan kami amarigatan unay manang. Tapno mapadasan mi matigumin awa ti biyag na. Nataltal na kan naragragsak no simple lang ti panagbiag, Lori. Diyo ka din arapaapon ti bumaknang. Tamaustal tayo tumala amin. Awan bumato dito'y lubong. Anya ti may imbaga dya kabsat mo? Ay, nang tadi tinatang Saan ka no anagatang ije palengke? Naimbag man, ta di na impabayad yun ka. Ay, jak mo laawatan ano ipabayad na. Ay na maluglugi ka no matan tinegosyo da. Apay ngamin adida isardeng no maluglugi da. Amo man makadagi nga gasawa mo. Kaya't da siguro adakdakkel pa iti malugi kadakwada Sa bagay, awan bibiyang tan katakwata. Ta saan mo't adatat agriga no bilang malugi da. Ay, wana, makaamuda ni tibiyag da. Nalugi ta iti daddo maalako ta bakit? Ano santa lakay? Makabawi tanto. Ayun, amangan no adamula dagiti kakabsat mo anatang. Sanda ka no pa nakaapit? Damagam kinimanang mo pilar akabsat mo. No adda mo na apagangkatan itinatang. Sige, barang adda mo na analaklaka apagangkatan itinatang amay lao.
Wen, saan ang mabalin nga isardan talatan ti aglako? Di ta mapukawan itinam na malakay. Padyak ang makabawitan tulat na. Sayang tinarugyan ta. Kalpasan ti mano atawan. Nakagatang tamatlangan ni tilugan ta. Santa na marigatan iti negosyo ta. Tadan serbis ta apangangkat iti ilako ta. Wen nga rod lakay. Ayun gayam. Tumatang ta iti materyales. Tapno malpasan ti balay nga ipatpatakder ta bakit. Sige, sikat timang plano. Tawan amok no may papan iti day taabanan. Bakit? Gimatang gam daluri tilugan ta. Aya! Ang mga no second hand mag. Jack amo ano second hand tayo dyan. Napintas pa man. Ne, nangalaan da kumangay ti gatang da. Tit nakaurnong da siguro ah. Nabayaga jak nakasarita ti kabsat ko. Mapanak tuman itayan da inton madamdama. Ne, asino nga ti mga sikaso iti anak ta. Tit ada pa panak bakit? Ikuyog mo pa ilang iti papanam ha. Amok tumo lang itayan manan di kumparem ti papanam. Hingkay man sumukmon iti araken. Dili bakla unay ken kalori ka anakan. Ininot matlaengen amatungpal ti arapa apyo nga agasawa. No si bibiyag kumapay ti inayaw. Sigurado amaragsakan dayjay. Sayang nga rod anti. Jak na pagnamay ni nanang sakbay anatay. Sana bale, tagin inanan ti inayaw. Ay wan, materialis mo di nakitak nga in-deliver da iti ayan niyaw. Wan anti, tapno malpasan ti balay mi. Wan tapno addan to ti pagturugan dagiti bisita yaw. Ni manang Irma anti, adda nga ta di tabalay da. Nakitak ang nagpalaod ni manang mo. Nabayag mo din asaan kami ang nagsarsarita, anti. Nagadungamin apakakumkumikuma. Kumusta da mangatan? Kas iti sigod noan niya tibiyag daydi. Isulat ta nga aging gayta. Medyo adda ngamin ti sadsadot da. Sa bali mo ti kapanunutan da nga agasawa. Diyos kan sandwich manang Irma. Agmerienda ka pa'y. Ne, pudno gayam tinadamag kulore. Nakagatang kayo ni tilugan niyo. Un manang, tuy balay ti sumaruno a project mi. Barang malpasan itaapulan. Ay na, ananwan niyo ayat tidakkel a balay. Mayat lang arog ti balay yun. Pag naidan mi amanang, Ay naading ko, naragragsak ti biyag no simple laeng. Kitaan na kami itasawak. Naragsak kami. Awan problema mi. Tamangmangan kami 3 times a day. Saan kami nga agarapa apitian niya ladita pagbaknangan. Kontento kami iti simple apa nagbiag mi. Iso ada kayo, suruin nyo man ti makontento iti biag. No niya ti adda kada kayo gusto day jayan. Pasikat kay mga minunay mat. ha? May samot ka nakyo. Ape masapul nga gipatakder kayo iti dakkalabalayaya. Nabayagan nga arapa at miday manang. Ay, di kay lama kay did na. Masikuranak man itikas na ngararamidin niyo. Numatay kayo, di yung malamay tugot ti kinabak nang yo. Sayang lang ti bannog yo. Kat, tawidan to ti anak mi amanang. Aha! Apay, amoyaw, no anyan tot pangusaran na iti ipatawid yu kan kwa na. Amangan mo isugal nan tumalaan. Sayang, tinagbannugan yun no kasta. Bakit? House blazing delori ita. Saan ka amapan? Masadutak. Sigurado nga doon sa gana ta. Ken at kakaimas laki di tandada. Tamayatan ti biyagda. Ay, ananwanda kumayat, ado kinabak nang. No siya ka kay kayat ko. Tamayranod tayo mat iti kinabak ng dano kas di nga agpasgal da. Ado, timakan bakit? Numatay da di dan tumala may tugot na gita. Ay, uray pupo, tanda. Adula amin. Apay adi kay napan iti house blessing ti kapsat mo nga ay Irma. Masadutak ante. Nagaduti sa gana da sika. Ken ado pay ti inwaras da karne.
Kan impa-take out da amin anabati amakan. Ay, awan serbitado a kinabak ng ante. Ha? Ay, sabali mo ti sungsumbat mo kaanakan. Apay maitugot da nga ron, ti kinabak ng dano matay da? Una yun, ti kasta ka panunutang balasan ko. Kat agpay sumot ante. May mayat mo't lang ti simple pa nagbiyaga. Kat, nasaysaya at latamot no adda unong tayo. Tapno adda mausar no adda emergency. Ita akabailan tayo pa'y ti agtrabaho. Agtrabaho tayo. Saan tayo nga amo? No anya ti mapasamak kadagiti sumarsarunong aldaw kaanakan. Day tangarod ka tante. Saan tayo nga ang muti mapasamak? No kanibusanan tayo gaya mon. Ay na, tsaka mukan ka Irma. At dalat tabaribar nga isumbat mo. Maditirik nak bakit? Itiks mo man ni Manang Pilar. Ay supay lang tagbantay di pwesto. Anyat mapaspasamak kan ni Orlan. Naurnong siguro abannog daytoy. Aginanak lang. Mayatan daytoy yung tunbigan. Ay, amang anuan niya dait na. Ay na makapadanak kamot. Kapailak na iti bakit? Di nakpakadanagan. Mano nga aldawon dait na arikrik na ang lakay. Panagkuna, masapol nga agpa-check up kan. Agpacheck up akin tunbigat bakit? Apay nga inton bigat pa'y laang. Mabalinmot nga ita. Rabiin. Awang kakti ka anakam. Ta iso ti mangimaneho itilugan. Inton bigat layangan bakit? Siyak ti madanagan itikas na kasasaad mo lakay. Mala, mapantakit din iya ospital. Kumusta ti kasasaad nila kay mo, Lore? Na-discharge idi kalman, auntie. Madama nga agpapaimbag iti balay. Dakkel ti magastos mi iti agas na, auntie. Asino ngayon ti mga sikaso iti negosyo yo? Di manang Pilar pailaan nga ipag ko, auntie. Ala, no kasapulam ti tulong ko, adda aklaang dito'y kaanakan. Kandiyo liwayan ti agkararag. Wananti, agyaman ako unay kada kayo. Sipod pimusay ni nanang. Kitda kayong titimakdar amay kadwa nga inami kinimanang Irma. Niluri ti kinasarita yu itay ante. Wan, di mo nadamag ang na-ospital ni Orlan. Sana. Na-ospital ay ante. Wan, kaaw-awid dalaang. Dakkel kanu ti gastos da iti agas nila kay na. Daitan ti bagbaga. Ha? Uray bak nang ka, di mo malisyan ti sakit ante. Bimak nang dalabasit, kundi pa sosyal damutan. Anyamot ti kasta nga ibagbagamon, Irma. Imbes amaragsakan ka, tanapintasan ti biyag di kabsat mo. Si kakit di ko mati numero 1 amaragsakan, para iti kabsat mo, takabsat mo ka nga road. Kasano maragsakan nak nagalas mo taramid da. Agpalpalangguad damot ante. Saan damot ana palangguad? Napakumbabadan tupay. Ay na, uray ado ti kwartam, uray ado ti sanikwam, di mo malisyan ti sakit ante. Kitaan nyaw, kat iso da tinatamaan. Kunak tumang amin, may mayat lata ti simple pa nagbiag. At least, adda ti pagpagas da. Ngam no da tayo amamirmira o ti agsakit. Pangalaan tayo nga rod, iti pagpaagas tayo. Iso asapay kuma, tadi tayo agsaksakit. Kundi pa sosyal da nga min, idi bimak nang da. Kitama, nagsakitan di abirat mo. Apay, di ka mabutang ama karma iti kasta nga ibagbagan bakit? Apay akas tamat ng tituno ti saom si ka, Johnny. Saan ay akaguram ida? Masyanak na tamot nga uray kas kasano. Tamasakit kit nga rudan ni abirat. Uray ka sa nupay ti kinabak nang dan, umakaptan da iti sakit. May busmut lang da ita kwarta. At least, at napagpaagas dano bilang laan. Datayo nga'y, awan pulos urnong ta. Awanin na. Urayin tayo laan ti pupusay tayo. No awan ti mayat at tumulong ka tayo. Bakit? Mangan ka iti adula kay. Mangan ka iti nasustansya at taraon. Ti anak ta. Nangan ka di mo tin bakit? Nalpasan lakay.
pinaturog kon, tadaklasin na inton bigat. Tinegosyo tayo ngay. Ni manang pilar pala ti makaamu. Isu tinagboluntaryo nga agbantay itabulan. No sa anak ko man nagsakit. Data ko mati mga asikaso iti negosyo ta. Ala, tikit di pa nagimbag mo ti panunutang lakay. Ang mga numaibos ti kwarta tayo, bakit? Agkararag tayo lakay. Ni Apo Diyos ti mga gaskan-kan. Ay na, agyaman tayo iti Diyos lakay. Naimbagan ka matlaangan. Wan garot bakit? Agyaman tayo ti Diyos. Mapantayo makimisa ita lakay. Wan bakit? Sa nabale, tanda ni manang pilar nga agbantay iti pwesto. Nagasat ka launay kadagiti kakabsat mo lakay. Suportado daken ka. Saan akas ijay kabsat ko asubirbiyada? Kontrabida kanyak day jay. Ay, jak maawatan ti kasjay nga ugali ti kabsat ko, lakay. June! June, ayan mo! Apay mo kayo. Eh, kaya papaspasama kang gan. Maulawak! Ha? Bakit? Natalimutan ka ba tayo? Irma! Ang mga lord at extra kwartam dita, antitriyang. Ananwam ti kwarta, June. Intaray mi di hospital ni bakit ko. Anya, apay aya, naan-anaw. Natalimutan ti. Kat, anya ngay ti resulta ti check-up na. Awan pa na ibagat ti doktor, ante. Mano ti buludam. Ante, 5,000 ko manood ta. Ala umpay laang tay pag-purchase ko kuma. Anyat ko na ti doktor, lakay. Irma, bakit? Masapul ang maopera ka iti kabiitan na panahon. Anya, Takilagat at ti kasapulan tayo, bakit? O saan ka maoperaan? Ang mga nadoktakas pwede mapasamakin ka. sana mabali na maoperaak. Pangalaan ta nga iti kwartata. Awan kwartata, lakay. Masapul ka no ang maoperaan ni Irma akabsat mo, Lore. Dakkel agatad ti kasapulan da ita. Anya? Kat gaputawan pa'y ti kwartada. Nagawid da idi kalman di tabalay da. Apay ngay nga taadi da masidag kada kami, anti. Babain da lakit di kada kayo, balasan ko. Madingami di pa nagsasauda kada kayo idi. Nupay kasta, tulungam ti kapsat mo kaanakan. Kasapulan da titulong yu ita, adimteng tirigat da. Mala, mangan kan bakit? Ag nangakatasuban ka. Narigat kayam ti kastoy, lakay. Narigat tagpaagas na awan kwarta. Diyak pulos impagaro pa makaptanak iti sakit. Kumusta ka, manang? Ni, si kamot gayam, Lori. Nakita ka si lulukat tiri daw yu. Isu asimra kaklatan amanang. Nadamag ko kini antitiriang ama sakit ka. Apay mat adi kay nag-text kanya. Panahon kayo pa, Adwa. Tapno makapagsarita kayo. Apay adidak inawagan, manang. Mabain kami, ading. Amo kadakas dagitin sa usawang ko kada kayo, idi. Tinagibasit kayo pa iti asawam. Kalpasan na. Umasidagak matlagayam kada kayo. Kababain na. Awanan day takada kami, manang. Kat kasano, ipa-schedule tayo ti operasyon mo. Tapno masigod no anyaman day taan nagtubo iti tiyan mo. Ken nakasaritak ti doktor mo itay. Masapul ka no ang maoperan ka iti kabiitan na panawan, manang. Kasaritak ni Orlan, da kami ti makaamo iti kwarta ang magastos. Ay, sana na din ko. Nakababain launa yan kada kayo. Masukatan ti kwarta, manang. Ngam ti biyag no awanan, di mon maisublipay. Agyaman tayo iti Diyos, manang. Successful ti operasyon mo.
Agyaman akunay kada kayo ading ko. Kada kayo iti asawam. Di ka agsangit amanang. Naragsakaglaan. Tauri nagalas di magbagami idi kada kayo. Tinulungan da kami lata. Saan mat amabalin abaybay anda kayo manang? Agyamanag. Noawan kayo at timulong kada kami. Amang ano impan kun. Narigat gayam tawan urnong na. Tawan kautan no ada emergency. Iso ngayon to nagimbagak. Agagatak tumutan. Da kami iti asawak. Tuladan da kayo, ading ko. Biyag di tao. Rumar, lakay, handa ka magayaman. Kumusta tayo pagnamngay? Nabayada mong tayo gat-gata nga matalon. Uwan bakit? Nagsabat kami, ti presyo kayat na. Di, kung naman no di mo kabalan ti kayat na presyo. Apay, nagdiskitaram iti inayon mo iti kwartata nga eh. Bakit? Inayon ko, tayo inabak ko iti palutan. Anya, kunak man no inidjamon ti makisugal. Italang manan bakit? Naimbag nga rin ta nga bakak. At na inayon ko. Maudi day tapan nakisugal mo na. Di ka katiagong ugat bakit? Sana balita na nga bakak mo. Naswerte ak iti kakasta. Uwin angam laglagi pamasan ngagnanayon ti swerte. Magbaybayag, bawian da mulakan ka nagita nga babakam. Ay na. Nay, apayan bakit? Anya, mapaspasama ka niya mo. Diyak pa ng bulakay. Manual daw nakastuyak. Agura ka. Kaano tayo naudi pa nagbinulan mo? Ah, ayaw ang agpaiso niya. Diyak mo malagipan. Ay, tinasaya at agpilas ka, tagpa-check up ka. Amangan mo't no aginaw ka. Ha? Kasta nga tang agpaiso? Alang nga rod, kuyo ganak man amapan iti doktor. Lakay. Naimbag ka pa'y mare. Manot tawan mo, ngam nagsigo ka pa'y laan. Ngam siya kay awanan. Napukawan tinamnama makin nila kay ko ang maadaan iti anak. Lumakay kan bumakit kami ngaminan idi nagasawa kami. Ay nakinapudno na mare, di mininamnama da ito kanila kay ko. Ang nupay kasta, naragsak kami lata. Ta-blessing manan da ito kanakamay. Nagbiit nga glabas ti aldawan niyan. Balasitangan kan bariton dagiti anak yu kinila kayo mo. Huwag nga rod. Ay wan, anda ka di bungan dagitay manggayaw. Agdawat ako ma. Ay ado sige tapagulyot to nila kay ko. Ipanto nila kay ko ije balay yu mare. Ay na, agyaman ak mare. O, pare Jessie, si Cam nagayam. Mamunag ka, Nay, ano ito awit mo? Mangga, pare. Imbilin ni Marikate ka ni Bagat Kaw. Siya akong tinangyag ta madamati luto ni Bagat Kaw. Ay, sige. Nung kayat mo, mapantay ijili ko ti balay ta, adda ngamin aramida ki jay. Panet kuku amaya, pare. Ikak man iti vitamin dagiti tarakin ko amanok, pare. Dagiti pangpalok. Kunak mano, insardeng mo na itabisyong, pare. Saan paminsan lang, pare? Imbag man, tadi nakaungtan di bakit mo. Saan nga gungat dahi dyan? Kanayan mo, ti panangabak ko. Kan itad kumot kan ko na, ti abakag. Ha? Kan naadda abakag. Igatang mi adagos iti talon, pare. Anya, di limawan tayo saksaka ang matalon mo. Wala, pare. Katas ng palot na dyan. Lalaki ka no to'y si Kuko, lakay. Ay, kat nasaya ta. Tapno, ano ti mangiwaras iti apelyido. Uwan kati pagyamanak, awan nakita da problema iti si Kuko. Talaga high-tech ita amin na niya. Sana kasi di yun una na panawan. Sa mula maamuan no babae, wano lalaki ti anak mo no naipas nga yan. Uwan nga rod Anak ko na,
Swerte ta da ita sikog mo bakit? Ta manipod in sikog mo rita. Adong tinaipundar ta. Ay, wunan niya. Ay na, sapay la ko mga rudatag na nayon dahito aswerte talakay. Uwan bakit? Ket an nadama ka nayon ta salon at mo ha? Tapno na salon at tumad ta anak ta nga ipas ngay mo. Uwan ka di lakay. Ay, anya nga tano ay bakpay laang ni nanang diti balay. Tapno ang takad kadwak mo kasi awang ka diti balay. Ay gat na saya at manan bakit? Nanang, nagsakit una yung tityan ko. Aga nakaksan. Anya, ayan ngamin ni Romar. Pumanaw-panaw pa ilang amayin katamuna mo't nga asidagan ti panagpas ngay mau. Tsak kabala ng ti sakit tityan ko. Mapantayo ni sa ospital. Unay kamutan, Romar. Amamat nga si Dagan ti panagpas ngay ko. Ngam pumanaw-panaw ka pa ilang mat. Ay na, di kan agungat bakit? Ang mga mabignot ka. Ala, aginanakan, tapno daras ka pumiksa. Ay no, nagluk magtimpas ngay mga anak ta. Nagwapo pa'y. Kaing ingas ko launay. Nyamutan. Malas lakat na tao na ya. Apay, anyat pagpupuduta masimang Romar. Naabakak man na. Sayang di pustak. Ita akla anabak. Medyo dakkel mat di inabak da kanyak bakit. Ay bon, ayan tayo anak ta. Inala ni Mari LV, ah. Mayatan launay ka ni baby. Pagayat na ray-rayawan. Isubli na mo ka nung madamdama. Makay, ayo dahi tinga ubing, LV bakay. Man-manong agsangit, man-manumat nga umisam. Uy, narod lakay. Nadlaw kumot day ka. Ngam gagangay nala siguro ta ubing pay mo. Maalagon dawaya mo ti kaadda na dito eh. Ta isublik manin numadamdama. Ang mga nusap-sapulan dan. Laimbag man ta kaya't nang ipabulod ti ubing kadata. Tapno maaramid na dagiti trabaho na iti unag ti balay. Maalao pa ang man pailaang taurnusat to'y bag nga ayan ti gatas na. Lakay, sa bali mo tinapalpaliiw kung itinaudi nga anak ta. Nga anya bakit? Special child sa ti anak ta. Anya? Pagkunamad. Basta, kasta ti madmadlaw ko. Ado dagiti pagilasi na kasaan anormal ti anak ta. Anya? Ay saan? Jack makro nakasta ti anak ta, kati. Kan isunsamot ngagmamalas sa kijisugalan. Taday ta anak ta ti mangmang ta di ti malas. Anya nga'y aramidan ta. Anya may tinangin inawam ah. Tapay nagbali na kasta ti anak ta. Ni, apay siyak ti papasulam nga'y. Tinasayat, ipa-check up ta. Kit sapay ko sana pudno ti atap ta. Lakay, husto ti atap ta. Adda na'y dumduma sakit ti anak ta. Adda diferensya na. Ay, Jack maklon dahi tang obing. Isulot lagayang nagmamalasak. Kunak no swerte dahi tang obing. Problema mat gayam insangbay na kadata. Anyalagan ti ibaga dagiti tao. Abnormal ti anak ta. Katuray siyak mata. Jack mat kayat ka daw aware ng abnormal. No kayat humare. Da kayon ti mga aware iti anak mi. Han? Sigurado ka, Mare? Ay, kayat milaunay Kayat nga tanila kayo mo. Kayat na day chay. Tana asidagan tirik na iti ubing. Takanayon po kat nga rod abuludan kada kayo. Alang nga rod, ampunan yun ta anak mi, Mare. Ay na, Mare, ang mga numakmaklaat ka laang. Ang mga nupagbabawyam to day nga aramiden nyo. Saan? No kayat yo, agaramid tayo iti kasuratan. Tapno nalawlawag ti saritaan.
Addan anak ta bakit? Hun nga rod lakay. Kasla jak pa'y lapat yan nga addan ibilang ta nga anak ta. Huwan nga rot bakit? Agam mas dawak. Apay nga ta, nga impampundan kada tatoy anak da. May salaang ti amok arason. Tana sa uy idi kanyak ni Marikati, adi na kayat ti agaywan iti special child. Anya? Anya na niya nga angot. Mas lagda mapupuran bakit? Ala, tay insaang ko ije kusina. Nalipatak sa lakay. Pandasok nga agtaw di kusina. Mauram sa mo ti balaitan. Ala, hun nga paiso. Irar mo ni baby. Darsam, agkid daw ka ititulong ti karuba. Tamang kita kiti kagawaan ang kabalak amay salba. Darsam, tanay na puskulong ti asaok. Ay nalakay, awanaan. Naming pinsanan na din maputi balay da Mari LV. Adamat iti sumagmamanwa kagawaan da na isalbar Ay, pudno tayo atap ko. Amanas na diyang ubing. Kita, manungal daw na pala kadakwada ng kasjayan, tinapasamak. Ayun, anya. Ay na, naimbaglakit din ta saan na datatin ang kapasamakan tayo jay. Naimbag ko nam, taimpampunta adagos na diyang ubing. Taro saan, agmalmalas ta pala ko mga gingga ita. Mari LV, makipaglading ita kiti napasama kiti balayo. Ay nahagyaman tayo laangan, tawan na dangran kada kayo. Ay, hun nga rod Mari. Ngam nagkasang. Awanin balay mi. Kat anyat plano yung ita ni ngay Mari. Ijay kami payla ang kabangibang abarangay nga agnaed Mari. At datay basit alote nila kay ijay. Patakderan mi iti uray basit abalay. Kentap numaliklikan dagiti chismoso kan chismosa akaruba. Amang ibagbaga amalas kano ti anak mo nga impaampon mo. Lakay. Lay, apay kasta tilangan bakit? At naman nung naawat ko asurat manipod ijay pagadalan da James. Kahit, anda tinakalanan iti surat. Waiver mat lakay. Waiver para ite. Gaputan na laing iti sports ti anak ta. Maysa ni James kadagiti napili nga agbalin nga scholar. Kabalan na nga ta. Ay nalakay agtalag nga kadi iti anak mo. Nalaing ni James. Iso apirmaan tanda ito eh. Ay katuwanan na. Sa bagay, di tantong problemain ti panagadal ni James no kaskasanaw bakit? Unay ka matan, Romar. Kastamlatan na ka na yun. Di mo matan idyan ti arak. Minalam ka matan ngagbartag. Di ka man kung diungat dita kasi. Malaki din, ikawan na kiti makamta mabisina kon. Anyat na sila. Tayo ugot ti ka mo dyan na alak di tarubayan, ha? Anya? Rabi-rabi, ugot ti kamote. Wala ka dito sa balay. Apay, di ka mauma iti ugot. Anya ko matigatang ko nga iti masida. Kat di ka matmangyawatan iti pagpalengkek. Awan may giga makakwarta. Ay, trabaho ka ngamin Kanain na siya ka, makauma kayo matabibiyagan. Na? Ha? Dayta ngamin kat. Tadi mo inanan na dagiti na ipundarta sa nikwa. Nalaing ka ngamin ngagbisyo. Gumaliwat ka man. Kagpaiso man? Adong agpaiso na ipundarta sa nikwa ide. Gapo iti panangabak mo iti sugal. Ngam gapo matlang iti sugal na ila kumaaminan. Nakautang ka pa yan. Sumarte ka. Turaban ka ni. Umanaw ka dito sa angok. Tamang anoan na ti maramit ko ka. Di mo kaya tadanggan dagiti bagbagak. Gapo tamapaisuan ka. Mrs., nalpasan ti ayayam ti anak yo. Katkablawan kayo man. Dakkel apakaidayawan ti panangabak ni James. Saan lang apara iti pagadalan? Nudikat para iti lugar tayo. Agaso, gold medal tinahakot na. Mabalinan nga ilaban para iti International Olympics. Ha? International ko na yun, ma'am? Ay na, marigrigat kami laang. Ang mga nudakkel ti magastos para iti dayta. Di kayag danag, ma'am.
Awan puspusan nyo tada kami ti makaam mo, iti dayta. Romar, kitaam ka di. Kitaam niya talita screen ti TV. Apay ka di. Nagsakit di ulo na tao to, magariga. Kitaam ngamin, ah. Ha? Damari LV kan pare Diyos na kita. Tay barito nga anda dita nagtengaan dati kitaam. Matmatam. Ha? Tay anak tangay ng punda mo na ito. Wen, kitaam ah. Nagaduti na kaukura medalya iti tenged na. Kat saan la dayta? At dada pa iti sa bali apagilyan. Anya? Nene. Kasano ang nakadanon dahi jay? Lakay, jakla pagarok nga agbaliw amaming pinsan ti panagbiag ta gapo iti anak ta. Agasam, napadasan ta pa yung tinapan iti sabali apagilyan gapo kankwana. Yapo iti anak ta amin lang ito'y bakit. Nalaing namin. Sa langit ti sports ti paglaingan na. Uray ti pagadalan da, nga uray bagbagada nga da di prinsyana. Ang ti pagyamanan ta, sana grabe. Mild laeng ti kastya ka sa sana. Wen nga rod lang ay. Asino nga iti mangipagaro? Agapo kankwana kat napadakil ta pa yan ti balay tayo. Mari LV, Pari Jess, at da kami. Ha? Ni, da kayo magaya mare. Malao mo nagkayo ah. Nala, umay kayo. Agyaman kami, pare. Mare. Agyaman kami, pare, mare. Ala, agtugaw kayo mare. Pare. Ay na, nagdakkelan ti balayo, mare. Gapo amin kini James nga anak tayo da ito'y mare. Pare. Ha? Pagyamanan mi, tada kami tinagbalin adadakkel na. Di mi rin pakaro. Akasto yung tinagbanagan ti biyagyo. Gapo iti anak mi, mare. Pare. E dinto tada kami. Mamimpinsan na, naikisap ti pagbiyagan mi. Gapo iti sugal. Ha? Oh, mare. Imay kami, ta. Subyan min ti anak mi kada kayo. Anya? Ah, Wen, pare. Pasensya kayo na, naamiris mi ngaminan ti bidut mi. Ti panang ipadawat mi iti anak mi kada kayo. Saan gaya marumbang nga ipadpadawat ti anak? Di mat adda saritaan kan kasuratan tayo. Asain mo nga aramidan ti kastamaray. kasuratan lang tayo ta. Sana nagnay ti attorney, mare. Dakkel ti karbangan mi ti anak mi. Sa pasensya kayon. Masapo la sublian min ti anak mi, ta mailiw kami kankwana. Anya? Yeah. Anya ti aramidan talakay. Awan mat karbangan takin ni James. Saan ta matapod no nga anak? Nakasaritak ni James. Di na kaya ti mapanitayan ti mga pamilya na. Uray di na kaya ngamdagi tilat tadadakkel na ti masurot. No siya, awan problema na anak daket nga ron. Ni James ti pampanunutag. Kasimat no, pwersaan tang alaan. Anya ti aramidan talakay. Darasang matiagrobot akati. Nakapaypayag ka. Aldawan. Masapo na mayawitan di anak tayo ti puder dagi diyang agasawa. Isura ka ti mayroon rano din. Wen, umayan. Mala, mapantangarudan. Ang pagluganan tangay. Binulod ko tayo tricycle ni insan ko. Tapno da pangiluganan ta ka ni James kan nagiti gargarat na. Nala, mapantangarudan. Agturungan dito'y damari kati kan pare Roman takay. Alawan dan ti anak. Ala, hostos. Di ka nagsalit. Patib kerem ti pakinakam mo. Mayroam tantumot laeng nga awanan ni ti puder ka ni James. Maasya na kiti anak ta. Agsangsangit iti silid na. Di na kaya ti pumana. Wala. Tapay na kasarsarita ti anak ta. Bayat nga awan pa'y nagitidadakil na.
Ay na, nagpartak mo ti pa nagpataray mon. Overtake ka nga overtake. Kamaton tati oras kasi. Ay sus, kurbaan dito. Hindi ka overtake ha. Ha? Ano masabot na truck? Diyos lakay. Kasladyak pa'y lapat yan tinapasama ka na dito kumari kan kumpanta. Wan nga ron bakit? Oh, awan mangi pagaro pakasto ti pagbanagan da. Saan da nalasatan ti panakadisgrasya da? Wan nga ron. Maala, tumulong tayo ti pan nakalamay da. Mangtad tayo ti gastusan ti pamilya da. Wan bakit? Kaasi na tinapanawan da nga anak da. Tanagindandamot na napimusay. Biyang di tao. Zeus iyo, adda ka manan dito yung kwarto ni Manu. Manun abulan tinapalabas, manipot itinaipan ikapsat mo ijay mental hospital. Aging ka diit, kat di mo pa'y lamaaklon tinapasamak kan ko anak. Saan nga rod, mama? Nakaragragsak mo't nakit kitaan. Kaslawan problema na. Ngam apa yan nagbanag akas dyan. Nakapsot nga minti panunod na iyo. Di nakabaala na baklayan no adda nadagsan apalihot asumangpay kan ko anak. Mama, Agduma kayo iti kapsat mo. Tanapigpig sa ti pakinakam mo, Zeus. Sipod pa'y idibabasit kayo. Nadlaw kunti kinakapoy ti kapsat mo. di na maaklon ti panagsinaday ti babae nga inayat na iti kastaunay, mama. Kat iso pa yung tinakapukawan ti limbong ti panunot na. Uwan nga rod, anak ko. Agsagana kanyak dayjay a babae. No agsabat ti dalan mi. Ikaro na tinapasamak ka ni Manong. Ha? Anya ka di daytan nga ibagbagam iho. Awan mo at akin pagayatan itinapasamak. At tinasayaan, agpulas kakit din. Tamapanta sa rungkaran ni Manong mo ita. Awanin ti gatas ni Sayon, anak. Naudin tay tinimplak itay bigat. Sige, nanang. At dapay matkit dinabati ang kwartak. Agodongak no madamdama. Tay nakgumatang itigatas na. Ay, masya nakiti ubing. May ramramanan iti kinarigat ti panagbiag ta. Jak pagpaboyan ti idadatang ni Sayon kagatananang. Ta iso ti inspirasyon ko ita. Di mo pa yan na ituloy ti panagadal mo. Makauray day tananang. Ubingat pa'y mat. Maituloy kung tulat ta ti panagadal ko. Basta ita, kaya't kayo atulungan ang mga iwan kin ni Sayon. Tani, bakit kayo? Ay, dumakkel ni Sayon nga awan amana. Ala, saan tayo na pagsaritaan ti may papan iti day tananang? Agrubat akit din. Tainak gumatang itigatas ti apo ko yo. Dituyak langin, mama. Saan ako nga umasidag ka ni Manong? Da kailangan no kayo tiyo. Sige, iho. Sikati makam mo. Mabit lang nga ruta kasaritak tayo nurse amang bambantay kanukuan. Sige lang, mama. Manipod dito ayan ko. Nalawag lata makita ti ayan ni Manong Brian. Kimot to. Kan lima kay tilangana. Tay matidugmat ng ti iming kan barbas na. Aging kat kaano nga ta akas ta ti kasasaad ti kabsat ko. Anyaman ti nagasgasat na. Oh, tiyak kabala na kita ang tilangana. Rumara ko. Tauraya ko ni mama itayang tilugan. Ni, Maureen, si Kamat Gayam, sumra ka ang. Ay, agyaman nak, friend. Ay, adagayam imot ko agatas kan merienda para kin ni baby Sayon. Ala,
kababain mo. Ay na, awan ti rumba nga pagpainam, friend. Aywan, ayan ni Sayon. Ay na, mailiwa ka mang rayaw kan kwa nakit. Ada ijay likod. Aw-awiran ni nanang. Diyak ngamin makawayas dito'y balay no makikita na. Kumarayo lang ta kanyak nga uray adda aramida. Ay, no apay mo't ngamin ang nagbalin ngay responsable na giti dadakkel na. Siya kundi nagbalin ni ina ni Sayon, Maureen. Manipod imbati ni Hasmin kanyak. Wen ngam kapukan kwa na in sakripisyong ti panagadal mo. Pati dagiti scholarship mo napukawan. Masya naklakot nga rod kan friend. Nadala ko mamaramidak. No makaurno nga, ituloy kong tumanan ti agadan. Ay, no kayat mo. Isarek ka iti kumpanya pagpapaya. At dabakan ti kina janitress. Uran part-time ka lang, niso. Ah, ikatuan ano mabalin yakit di. Kabailan matkit din ni nanang nga aywanan ni Sayon. Kan may sa masapol ko at talaga ti trabaho, friend. Kani, pimigsamot din nga aggatas ni Zion. Alang nga rod, agsagana ka. Taikuyog ka inton lunis si pagtrabahwak. Nagdakkel ti kumpanya pagtrabaho ang friend. Naimbag ka pa'y, natalgadan ti pagbirukan dito eh. Ay na, tinapatag, nakabirok ka matan iti pagtrabahwam. Ay, naimbaglangan at nasingpot tay HR me. Kan amamok ngamin, isa pinatgan na tikid daw ko ano mabalin, ket ag part-time ka pailaang. Tapno maigiddan mo ti panagadal mo iti panagtrabahom. Kabaalak nga tan, kasanon tay busbusan dananang kansayon. Amangan no saan nga umdas ti sweldo, no igiddan ko ti aniskwela. Ay na, di ka di madanakan. Tulungan ka matkat. Ganda aramidam, inutom nga alaan nagiti units mo. Tapno di ka marigatan. Kita antay san nga conflict iti schedule mo. Uray iniinot lang ti panagadal mo. Tinapatag, makaturpos ka. Dakkel ti panagtalagkukan ka, tamo ka na sirib ka. Ay, sige panawan ka pa ita na isurot mo tan nagitinas ka nga aramidam. Say-say aton ti trabaho mo, wan? Wen mo rin, agyaman nakmanan. Agbayag kayo ka dito opisina, mama. Dito'y kayo na mangal daw, tagpa-ordera kiti makan. Kaya't ko lang ti pumasyar, iho. Agawid akmat latagos. Anyang arot ti kayat yung may naman. Kayat yung tagkape. Mala si katibaka mo, iho. Amo matan no anya ating plati kayat ko. No sugar. O sige, mama. Ito kaw yung pailang aron. Tapangururayan nyo iti kape. Tagpatimplak iti janitress. Good morning, sir. Ma'am, adto iti kapeyo. Thank you. Ha? Ada ka di pa ipaaramid yung kanya, sir, ma'am? Awanan. O sige, mabalin na kami na panawan. Sige nga rod, ma'am, sir. Mama? Mabigbigyo ka di daychay a babae? Sana kasigurado no iso day chay ti. Iso dahil ti nobya ti kabsat ko, mama. Uray ladawan lang tinakakit-kitaan tayo ti nobya ni Mano. May lasing ko. Masiguradok na iso dahil chay. Ala. Agkapitakit din, anak ko. O anya, kinasarita nakakadin ni boss, idimpan mo ti kinid daw na kape? Saan? Ngam, sa bali ti panagkita na kanya. Naklaat la siguro, tabaro-aro pa tinakita na. Ngam nasingpot da, nang runa ni Mang Pasita. Ngam tay anak na. Kasla kumilaw ti mata na akinita kanya. Kasla kagura na. Ha? Ala, saan matakas dyan ni sir? Naragsakto pa makilanglangin kada kami. Naira nala sigurong anda parikot na Iso akas di tinakita madjar na. Kat no nagsingpot ni sir. Uray kamatan. Nagsimple ti ipaparamit ko kin ka. Ngam di mo pa'y maaramit iti nasayat mat. Sir, pasensya kayon. Diyak namin naawatan tay instruction nyo itay.
Pimanaw kayo nga minadago, sir. Kan may sa kinadyan na Tristi na playa. Kat panagkunak, saan ko alinya dagiti ipapaarami jo. Sumungpat ka pa lang. Sir. Sir, siya akong tagkit daw iti pasensya para iti gayam ko. Siya akong ti mga ramid iti papaarami jo kan kuana. Si kakalitin ang isarak iti dati a babae, Maureen. One, sir. Sana ga po tadyak pakibibiyangan na iti aplikante diti kumpanya. Katilamot tan isarsarak iti a tao. Ay, pasensya kayon, sir. Nagagatmat kit din ni Heaven kan nasimpet. Di ko manungtan, sir. Di na pa ngamin kabisado ti pasikot-sikot diti opisina. Pasensya kayo, sir. Say-saya ate ko no sumaruno. Awanan ti sumaruno. Sir, maasi kayo kumamat kan kuana. Iso lang amin tinamnamaan ti anak na. Ha? Ulitak, sir. Nasingpet kan nagagat ni Heaven. Kumusta mo ti trabaho mo ngay anak ko? Nasaya at latamat nanang. Ano sa ka? Uray ka na yun nakapagpupudutan tay bus ko. Diyak man mo. No apay akas jay. Kaguranak day di abus ko. Awan mo't madingar aramidak kan kwa na. Nang runakot ka barbaro akpay na ijay. Ay, kat ano sampay laang anak ko. Para kan ni baby sayong. Wala nang. Uray kaskasano. Adda pangalaan tayo iti inal daw abus-busan tayo. Kan maigiddan ko pa'y tag-eskwela. Mauray basit lati units ko. Ang ne, di mo kumamot abusuan ti bagim anak ko. Tapno saan kang agsakit, wan? Wan, nanang. Sige, tagrepaso akpa iti leksyon ko. Nanang. Evan, kabalam ka di pa eh. Awan karbangak asumo ko, Maureen. Jakmot nga rumaangatan mo apa naguyong ni Sirkan ka. Italaang mo takas tiyay. Nga da pagpupudutan na nga empleyado. Kasla daguran ni Sir Siyus kanya. Ngam, apay ngay. Awan mo ti amo kabasol ko kankwana. Jak ngamin maranranaan ka. Kasaritak ko mama ipapankan ka. Ay na, saanan? Di mo aramiden date na. Amangan no mairaman ka pa'y. Diyak kaya't apatisika at pangipapasan ni Sir Tabingura na kanya. Diyak mat amo tigapuna. Kita klaeng naging kat kaano ti pagpatinggaan na di a babae, mama. Talaga ka di nga isuday jay TX ti kabsat mo, anak ko. Isulaki ti dayjay. Dakkel ti pamati. Diyak lang amin amo tinagan ti ex ti kabsat ko. Ta saan mo't nga roda na makasarita iti nasaya at ni Mana. Kas jagat nga roda kasasaan na. Damaga ko matinagan ti ex na. Masigurado ko nga iso dayjay, mama. Iso nga ramirig ti amin nakabaalak amang balas iti awanan pain. Nawaya ak amang aramid kadina amo ang kabsat ko ti inalilaw na. Iho, saan ko maakasta? Maasyan ka ko ba? Di mo ko mariribukan day chay a babae. Kas makita kat nasingpot mo. Nalaing-laing at pangmarang, mama. Puutan nyo to'y kunak. Sumukon tumatlaang na jay a babae. Saan lakit di ama gustuan ni manong mo numaamuan na ti aramida? Ibalas ko lang tinapasamak ken kuana, mama. Kamalitiwagas mo, iho. Bayam ani karma ti mangbalas kan kuana. No bilang agpaiso ti atak mo. Tsak mauray ti karma, mama. Ngam amang ano si kanto ti pagbalat kan day tangaramidam, iho. Di kay matanakan, mama. Saan to ang mapasamak na ita? Ne, kunak man nung nag-out kan. Adda ka pa'y malagayam dito opisina, Heaven. Madam Damapay, 5 p.m. pa'y mat namin ti Sir ko iti pagadalan. Kat, kumusta nga ni baby sayon? Diyak ko nakit-kita. Ay na, limok magmanen Takasano, naglaing nga gatas. Nagbiit ang maibus ti gatas na. Ala, ano sa mon, friend? Sana bale, tamabiit na dumakkel ti ubing itan. Masurunak lang amin iti kabsat mo. Basta imbati na latan ti anak na. Adi naman la imbagan o asino ti amana. At nanda ko mapagdawatan tayo iti sustento ti ubing. Anya ngay, da kayo itan ti marigrigatan. Pero wisyo ti impay na kada kayong.
Saan aperwisyo kada kami ni Baby Sayon? Ay, talaga kidya paliwawang day di Hasmin. Sipod kinaubing tayo, talaga sakit ti ulo ti impapaay na. Maureen, Aging kakadita kat di pa imawag kada kayo? Di pa ilam mo no sa di numanantayan di kasingin mo? saan pa nga road friend? Ay, talaga nagtuma kayo iti ugali iti kasingin man niya. No kasano ti kinasingput mo? Isumot ti kinawulwul day di kapsat mo. Nagkuna mabalin mo ti agawid? Sir, ada nga minaskan nga asikasok ita. Nakapakada akmatan iti HR, sir. Siyaklat na ti boss da nga HR. Iso asyak ti masurot. Lepasem ti oras ti trabaho. Sir, importante nga mintaramidat kita. No kasta. Mas importante gayam ti aramidam itirwar ngam iti trabaho. Sige. Once arimwar ka dito yung building, di ka nagsubsubli. Maasyan kayo kumamat, sir. Diyak maawatan no apay kas talaunay tigura yung kanya. Awan matang mo kabasol ko kada kayo. Yamno pa'y kas na. Maano sakta para iti pamilyak ti pa nagtrabaho dito eh. Sige. Nakamu ka no ipilit mo ti kayat mo. Basta laglagi pam ti imbagakin ka. Nutob nga rin na. Awanan subyam at trabaho dito eh. Apalakas talaunay ti panangisakit mo iti dahil babae, si Maureen. Masyanak namin iti gayem ko, sir. Ikarkarigatan ng isaksakan ti panagbiagda. Ada ka ti basol ti gayem ko kada kayo, sir. Takanayon yung amin nga umtan. Awan bibiyang mo iti dahito eh. Pati gayam si kaagayem na kat inulaw na. Manangan lilaw na di agayem mo. Nasingpot ni Heaven, sir. Awan amo kay nagrabyado na. Basta ibagamit ti gayem mo, asaanan nagpakpakita pa dito eh. Maasi kayo kumamot kan kuha na, sir. Isapsapar na lang ti panagadal na bayat ti panagtrabaho na. Kat makinunam nga dan anak na. Apay ngamin nga inununa na tinaganak ngam ti panagadal na. Diyo lang amin amo ti pakasaritaan ti biyag na, sir. Wan, ada bibiyagan na nga ubing. Saan nga na nagtaod day kan kuha na, sir. Nagsardeng pa yan nga agadal ka po iti dayta. Itatanadaan iti kundaway amang ituloy iti panagadal na. Da kayo matagbalin na tubong, sir. Nasingpot ni Heaven. Ngamdyak amon aging kat kaano amaanusan na tikasta at rato yukan kuha na. Zeus iho. Kitahom ka di daytoy babae nga ag-viral iti FB. Kaslaad da kaing ingas na. Sigun iti nangipost. Agwalang-walang kano. Kat napukaw na tilimpong ti panunot na. Kaing ingas ti janitress iti opisina na ita babae ah. Wan nga rod anak ko. Kaing ingas na launay. Ay na, anak ko. Hapay akas tamot ng tinagbambanagam. Binaybayam mo ng tibagim. Masapol ang maipaagas ni Yasmin nanang. At ang nakasaritak nga ahensya ang mabalin amang tulong kankwana para itipan nakapaagas na. Sapay agtangran. Iso adelikado no agtalin na adlaang dito'y balay. Nalangaro anak ko. Tulungan tatikabsat mo ta kaasimot. Nanang, nangato tigurigor ni Baby Sayon. Ah, ay katkasanong aruditan anak ko. Itaray tayo iti ospital. Kumusta kan manong? Dakkelan ti nagbaliwa ma. Ala, itultuloy mo ti agpaimbag. Tapno makarwar ka niti mental. Mayat, ading. Kayat ko na makita ti anak ko. Ha? Kasta ti kanayon na nga ibaga kanya kanak ko. Tunggal sa rungkarak dito ayan na. Kasta ti sang kabalikas na. Anya? Anya? Pudno nga ta nga adda anak na, mama. Pinayabanda ka no, sir. Wan, dada na patagapagsaritaan ta. Ado ti kayat ko adamagan ken ka, Maureen. Ah,
Anya data, sir. Diyan ipagkaroon akas na tinapasamak. Wan, sir. Iso anaskan nga agsapul man yung itibaro pagtrabahuan ni Heaven. Tani, inikat yung matan. Anya pa nga iti pangalaan ni Heaven iti paggatang na itigatas ti ubing nga imbati ti kabsat na kankwana. Awanan Mabalin ka di akit dawan ti address ni Heaven. Kaya't ko ang makita ken makasarita. Apay ka di, sir. Basta kaya't ko ang maamuan ti address na. Tamapanak itayan na itamat lahing. Sa dino ka nga ospital ti Ayanda, anak ko. Saan da ka nga amo mama? Basta sa pulan tayo kadag iti ospital. Sana bale, tayo imbagada tinagan ti ubing. Anyan day ti ang mapaspasama, anak ko. Masapulapan ken tayo ti kinapudno mama. Madam, jak ni namnama na iti apagdang. Awan nga min ti amo, may maipapan iti ama ti apo ko. Heaven, iha. Madam, Agiama na kada kayong agida. Tadiyo binaybayan ti apo ko. awan anyaman na, madam. Oh, Heaven, pakawanan na ko ma. Sorry mo, kanayong kayo di gautan. Sapay ko mata maawatan nak. Tiamok namin ka talaga si ti ex ti kapsat ko. Di kay madanagan, sir. Tamaawata kun no apay kagurgura jak idi. Sa anak mo't di anagimula iti sakit tinakam. Medyo nasa irlaang tiriknak idi. Pakawanan nak, Heaven. Wan, sir. Napakawan kayo. Luban-lugod kayo. Pagsisinublatan tayo nga aw-awiran ni Baby Zion. Kaya't kumat nga iwanan ti apo ko. Sapay ko mata diyo pagkadkadan tikid daw ko. Awan ti karbangan mi nga agkad-kad, ma'am. Pagyamanan mi kiti, nutulungan da kami para iti kaanak ka. May sa tayo na pamilya. Isong agtitinulong tayo para kin ni Baby Zion. Heaven, ituloy mo ti panagadal mo, tasyak ti makaamukan ka. Ha? Di mo pa kadanagan ti magastos, ta i-shoulder ko amin. Saya atam ti agadal, tano makaturpos ka, agtrabaho ka adagos iti kumpanya ngayan ko. Ha? Ala, nakababayin, sir. Oh, please, di na kong awagan iti sir. Siyos ko naman natang kanya. Kan awan rumbay nga pagbainam. Sakit di ko maati agbain kan ka. Gapo iti naramid ko iti kalabas. Aramidag ti kastoy. Takayat ko asulnitan ti nagkurangan. Wano nagbasulakan ka. Ha? Agi amanak nga rod no kasta, sir. Ikarit, ipamaysak ti agadal, tapno makalpasan. Katap no may pasnag mo ti panagadal mo. Da kami pa lang ti mangaywan ka ni Zion. Tane, nakapsutan ti inam. Naimbagla ija balay, tada ti babaunan nga agbalin ayaya ti kaanakanta. Biyang di tao. Sa dino tinangikarga amin ti uniform ko, Auntie Bering. Adda iti kabinet mo, Anton. Awan mo ti jay. Nakahanger, nakong. Na kayo man langan ti mang sapol ante. Itay pa ya birbiro kang awan mat. Inwara ko kumaano da. Mabitlaan nga rod ta siya kung ti mga labarok. Ni mami, rimor ka rin? Nasapa rin war, tada ka numiting da. Wala. Agawaan nyo nga rin ti pangalay ti uniform ko. Ano sana kamaladaw iti klase. Kasapulak ti kwarta, mami. An-anuam ti kwarta, anak ko. Awanan allowance ko, kan ado ti babayada kiji pagadalan. Mano ti kasapulam, aya. 10,000, mami. Anya, an-anuam ti kasta kadakkalagatan. Kan allowance ko kan pagbayad ko iji pagadalan. Nagado ti pabayada ni iji school. Ay, ala, ipalagip mo inton bikat. Ang mga numalipatak manan. Agkapi-kapay ading ko.
Adto titinimplak akapem. Agyaman nak manang. Itay pa'y aming mingmingam tiladawan nyo kanagitindwang ampun mo. Nagpartak ti panaglabas ti altaw manang. Kaano lang itinampun ko dati na kanagto. Ita, kolehiyo dan atwa. Manuabulan laengen kat agraduardan. Ay, bumakbakat matanda tao. Kasta talaga, ading ko. Saan tay amalapdan ti panaglabas tiyal daw. At iti regalo kan ka para iti panagturpos mo iti kolehiyo, Trina. Ay, agyaman nak, mami. Daytoy mo ti para kan ka, Anton. Agyaman ak, mami. Happy graduation kada kayo, adwa. Agyaman kami ititulong mo kada kami, mami. Awan anyaman na. Pagrebengak ti mang paadal kada kayo nga anak ko. Kumusta nga iti trabaho nga inaplayam, Anton? Naawat ka kadi? Buwan man, Trina. Kalkalpas lang ti interview tayo. Ngam naawat ka dagos. Wow! Congrats nga rin na! Ang damot lang nga natalga na trabaho. Si Kangay, kumusta ti application mo iti may sa asikat na kumpanya dito lugar tayo? Nakapasa akiti mo ng interview. Adamanan sumaruno. Ngam, amo kadakkel ti tsansa maawatak. Nukas na nga ron. Congrats in advance, manang. Thank you, ading ko. Naimbag ka pa ay karidad, ading ko. Apay mo't anay bagam ti kasta, manang. Gapot adon, tinatulungam. Ado nga minti kwartam. Saan nakas kanya ka mamirmira o taklaan? Hindi mo sawin ti kasta. Ta saan ka abay-bayan, manang? Tano saan aga po ititulong mo kadagiti dadakkel ta idi? Saan ako mana kaadal? Pinagsardeng da kadagiti dadakkel ta idi nga agiskwela. Tapno matulungan ida. Isu adakkel ti na itulong mo kanya. Katadaak laeng met dito'y amang tulong kan ka. Isu ano adda ka sa pulam. Ibagam laeng kanya. Agyaman na kading ko. No nakiasawa ka siguro, may mayat manan. Sipod pa'y ini. Talagang awan plano ka makiasawa, manang. Isu nga rod anang ampunak laengen. Kat ita, nakaadalin nagitidwa nga ampun mo. Wen, kat isudan to ati mangituloy itinarukyak, manang. Isudan tumit laeng ti tumulong kadagiti agkasapulan iti masungad ngal aldaw. Nay, hada ka matgaya man karidad. Ay, baka manog, manang. Nay, anya ti kayat mo nga inuman, tayalaan ka. Inton madamdamalaengan. Daanton kan Trina, ayanda ka di. Ay, saan da pa'y matanagawid? Ang mga no nag-overtime damanan iti trabaho da. Wano saan, amangan no andamanan ti outing da. Wano simurutan da, katrabahuan da. Ay, nairuam dan iti kasta panagbiyan. Tunggal agsweldo da, gastusin da amin. Wen nga ruda dua atawanan ngagtrab-trabaho da. Ngam awam pa'y pakakitaan ti sweldo da. Una yun, nagijeng anak ko. Di dan samot amo ti agurnong iti kwarta. Puro gastos ter aramidan da. Manang Bering, makaturturo ka ka din. Saan pa'y mat, karidad? Apay aya. At tugaw tapay lang harod dito iti rasa. Taday pagakan ka. Anya day ta ading ko. Manang, nabayagan a panawen asikat iti multulong kanya. Isoan a panunot ko ti agsubad iti kinaimbag mo kanyak akabsat mo. Sa anak mo't ngagkidkid daw iti subalit. Wano bayag dagita ading ko. Agipatakderak iti balay mo, manang. Anya, ay isaanan. Tapno at damat mako na abalay mo, ah. Jakon ka sa pulan ti balay. Bakit ako nading ko? Kan may sa, agpadatamat nga awan asawa na. Idunar mo kit di manen kadagit agkasapulan dayta. Tapno mapadasam mo't ati maadaan iti balay, manang. Amok dagiti sakripisyo tapno matulungan na.
Sika ti mga asikaso kanya. Kan kadagiti ampun kuno kasta nga adda trabaho. Umdasan kanyak ti panagnaad ko dito mansyon mo, ading ko. Basta mangipatakderak iti balay mo. Kan saan ang masapul nga inaldaw ti panagtrabaho dito'y balay. Dakkel mo tandaan ton kantrina. Isuda mo tan ati agluto iti kananda. Kan mangilaba iti murangda. Katawa na, si kangarog ti makam mo. Manya ti pangadang mau para kanyak. Si Kati masurot, ading ko. Nangag ko ti saritaan da mami kan antibering itay agsapa manang trina. Anya ti nagsaritaan da? Pagipatakder ka no mat ni mami iti balay para kinkwana. Anya, ay, sana mabali na. Makibingay kit din iti tawidan takuma. Wan nga rod Uray ampun talay. Dakdakkel lata ti karbangan tayo ti sanikwa ni mami. Ngamdaya kapsat na. Ay, wala. Makadlawa ka talagan. Tila mo't may itod ni mami iti dayja kapsatnan. Kat dayja imot nga antibiring. Awatan na mo't amin. Ay, amangan no dita mapupuutan kat may busan ti kwarta kan sanikwa ni mami. Gapo iti kay itad na kan kwana. Agi patakder kayo mat gayam iti balay ni antibiring mami. Wan, tapno adda pag naudan na. Bakit matan ni Antiyo? Saan ang mabalin nga iti tungpal biyag? Kat agnaud dito'y balay. Tapno pagserbyan na tayo. Kasapulan na matan ti inana. No kasta, saanan nga trabaho ni antibiring mami? Saan yun, anak ko? Kat mangala kayo nga rod iti baro ababaunan. Panag ko na, saan tayo nakasapulan ti babaunan? Amuyo matan kan anton ti mga sikaso iti bagbagiyo. Anya? Mami, nakita niya antibering iti silidyo iti kalman. Kat anya ita, anak ko. Panagkunak, paginteresan na nagiti alahas yo, mami. Anya, ananwan na kumadagiti alahas ko. Kat saan ba't amahilig iti kakasta? Tsakam mo, mami. Basta bantayan nyo ti kabsatyo. Ang mga no di yung mapuputan kat itaray na amin ang kinabaknang nyo. Sana kasta ti kapsat ko. Di na maaramid ti kasta. Di yun lang mo No kinabaknang ti pagsasaritaan. At daragiti agbaliw ti ugali na. Anya? Naksayan nga agpaiso ti alahas ko. Tinasayan. Agpakabitak iti CCTV dito balay. Ngam ilimot ko. Awan ti pangibagbagaak. Nas ka na maduktalak no asino ti pudno nga agtataka. Neng, adda ka magkayam dito silid mo. Itay pasap sa pulang ka karidad. Wan, busy tada kayat ko amaamuan manang. Kaya't mo amaamuan na? Wan, kayat ko aduktalon no asino ti pudno at traitor dito balay. Adda ka di masapol mo manang. Ay kwa, sa lunsodak kumano anya ti mailuto a pangaldawan tayo. Nagpalingki akitay. Adda karne nateng gandang lumapaay. Makamu kalatan manang. Sa anak mo't anapili iti makan. Nalang araw na, panawan ka pa'y dito eh. Kunak man no nakasaritam ni Mami Anton. Un mo, imbagak apaginteresan ni antibering dagiti alahas na. Api nga rin nga imay ti engineer dito balay. Desidido mo't ni Mami amang ipatakder iti balay para kan antibiring. Yabay na paimot dito balay ti ipatakder na. Mano ti budget da? Tsaka mo Tadayo-dayan ko iti sarsarita da. Ngam, nakitak ti kwarta nga inyawat ni Mami. Ado day chay. Tsak la masigurado naman mo. Inasitgam ko maida tapno nangag mo ti saritaan da. Amangan no makadlaw ni Mami no aramidak ti kasta. Ngam may salaang ti masigurado. Milyones ti budget ni Mami para iti dayta balay. Ay nagyaman naklaunay ading ko. Nalpas mutlaangan ti balay ko. Magustuhan ka di ti disenyo kan kulay na manang. Magustuak launay Nagpintas.
Idiubing tayo pa'y lang arap-haap ko ti maadaan iti kasto abalay. Diyak pulos ni namnama. As gagayam ti makaipay kadag iti arap-haap ko, ading ko. Dito'y kan nga agnaad man. Kumpletuan tayo laang ti gamit tapno saan ka marigatan. Ay na, agyaman akmanan Ag-enjoy kan ag-relax ka matan, manang. House blessing ti balay ni Auntie Biring ita. Di ka kadimapan? Saan? Nakita ko ito na itabalay. Nagpintasan niya. Kompleto pa iti gamit na. Kinumpleto ni Mami ti gamit na iti balay na. Ay, dakkulan na ti gastos ni Mami iti dayta. Sana bale, tanong matay ni Auntie Bering. Awanan ti dadu mga agnaed iti dayta abalay. Awan ba't anak na pangipatawidan na? Ay, wunan niya. Ay, sagay satan ton. Ano kaskasanaw? Kukwak ti balay ni Mami. Kukwam mo ti balay ni Auntie Biring. Wana. Bakit dan nagpadbada? Di dan agbayak dito'y lubo. Awan ka di trabahong ita, Trina, anak ko. Awan, Mami. Day off ko ita. Ala, sikapay nga rin ti makamu dito'y balaya. Papanan nyo ay Mapanak di tayan ni Antim Biring. Sigurado na ikan naman ang iti kwarta day takabsag na. Oh, apaya kasta ti panangkita mo kanya. Ay kwa, awan Mami. Ala, mapan kayo latan iti papanan nyo. Ijayak matlaangan ang mga tao. Agluto kanto iti kanan nyo ken ni Anton. Kumusta ka matan, manang? Agin enjoy ka kadimot lang iti baro abalay mo. When sa anak unay amarigatan, tado mo ti ginatang mong appliances ko. No kasapulam ti korta, itex nak manang. Wano saan mapan ka di tabalay, tapno saanan ang masapul nga trabaho ka. Dakkel ti naitulong mo kanya kiti. Panawon beten tapno subadak amin a sakripisyong kanya. Ay, naga sa taklaunay ta si ka tinagbalin kapabsat ko karidad. Uray siyak mo't amanang. Nag-asatak ta tinulungan na kiti. Dakkel ti utang ko ana imbagan akam ken ka, manang Biring. Di beten sumbatan ni manang ti awak ko ken kuana. Mami, apay akas laborito kayo. Ay, di mo't ngamin sumbatan ni Antim Biring ti awak ko ken kuana. Okay laeng mo't iti na minsan anapanak iti ayan na. Amangan no busy laeng. Anya ko mati pa ka kumikuman na. Katawan mo't trabaho na. Sa maysa, uray busy day chay. Sumbatan na latamot ti awak ko ken kuana. Kat urayan yung ti-text na. Ay kadwaan nakman tamapanda iti ayan na. Sa bali tagparparik na kanya. Hello? Kapengin mawag ka man ng Trina. Hello, Anton. Natayin na ang tibiring. Anya? Apay, anyat napasamakin ko na. Tsaka mo Nasangputan minut na nakasalungay na dito balay na. Nung atapon ni Mami na atake. Tasigod ka no gayam nga sakit na iti puso. Anya? No kasta, awan nga ruten, ati ka inagaw ta iti sanikwa ni Mami. Ala, di tapay na pagsalitaan day ta. Amangan no mangag ni Mami. O sige, bye. Bye, manang. Nasayahat, may. Awanan ti kabingay mi iti sanikwa ni Mami. Sipod bimusay na antipiring. Imusim kayon, Mami. Diyak impagarup ang mapasamak ti kastoy kan anti. Saan tayo mat nga igam tibiyag tayo, Mami? Italaang ang ma-enjoy na tibiyag na ananang ay. Ngamkas jay mateng tinapasamak. Kat awan maramidan tayo, no di talang ti pagpatinggaan ti biyag na. Mangan kayo, Kitty. Tapno saan kayo amabisinan? Diakon balik na tibisin ko, anak ko. Mangan kayo ure basit laeng. Narigatan. Amangan no day takit ti pakaalaan nyo iti sakit yo.
Naimbag ko nam ata na tayo na ita abakag. Naku nampay, Anton. Awanan ti sagabal iti plano ta. Naibaga ka din ni Mami no asino ti mang tawid iti dakkalabalay na impatakder na para ka ni Antibiring? Saan pa imod? Angam, ibagam kidikan kwa na ata si kanti mang tawid iti dayjay. Tano siya kay, mabuti nga nga na ijay. Abay, kabutang mo ti alalya? Eh, no siya, awan kabutang ka oh. Sayang na di abalay, sa pinagdakkel. Anyan, jak ni namnama ti kasjay amang ko kadagiti ampun ko. Didak nadlaw itay nga imbasidag kadakwada, bayat ti panagsarita da. Naragsak dagayam iti ipupusayan ti kapsat ko. Talaga sa bali ti ukali da kita. No iti kat nagululi makak, uray tinakaw dati alahas ko. Ita, saan? Kamali ti tao at tinulungag. Kamali ti tao at pinagtalakag. Pagdamadlaw ko ka ni Mami, Manong Trina. Anya day tamadlaw mo. Adumot tantikan kanan na. Kat bayamano kas ti kayat na. Saan lang nga dita? Sa bali ti panangkit-kita na kadata. Kasano sa bali? Jak manam mo. Hanggang basta, sana ka komportable. Apais ka, awan madlaw mo kinikwa na. Kwa? Di nakunay kasarsaritan no maipapanin ti kwarta. Ngam, normal lang magsiguro dayjay. Amangan no saan pa ang naka-move on iti ipapusayan ti kabsat na. Agyaman na ta nakaumay ka, lovely. Pagsaritaan tati may papan iti idunar ko akwarta iti may sanga orphanage iti lugar tayo. Agraman ti daduma asani ko. Sigurado ka kaditi day ta desisyon mo, madam? Wan, awan mo ti daduma apang ipatawidak. Agraman to'y balay ko kan ti balay ti kapsat ko. Nung matayak, kayat ko amapan iti ima dagiti nasaya at ti panagpuspuso na. Amangan no adda maibaga dagiti ampon mo, madam. Dak kayat ti agkamalimanan. Anyat kayat mo asawan, madam. Adda na duktalak may papan kadakwada. Kadya kayat amapasamak ti plano da. No kasta, isaganak nga rodon dagiti papeles a kasapulan, madam. Wan, tulungan nakmutla ang agsapul iti pangidunara kadagiti nabatbat ti asanikwa kan kwarta. May mayatan no idunar ko, ngam tiited ko kadagiti upat kwarta. Dagiti ko madiserving at tao ti pilyaw. Diyak kayat nga agkambali akmanan iti matulungan. Dagito yan ti papeles anasken apirma ang madam. Kompleto ti beneficiary. Kaaduan ket orphanage. Idaduma ket foundation. Agyaman naklaunay iti panangasikason, lovely. Awan anyaman na, madam. Bayam, bangtedak to iti gunggunam. Saanan, madam? Pakaragsakak ti tumulong. Ikan kay ti gunggunam, taamok anataktak ka. Buto yan dagita papeles tapno mapirma akon. Nasken ang makasarita ta ni Mami. Apay ka di, anyat na pasama. Idunar na ti kwarta kan daduma sa ni Kuana. At da papeles sa pinirmaan na itay awan ka. Anya? Amang ano pati to'y balay pag nanaadan takat idunar na. Ay, day tati jak mo. Tiam mo na siguro. Jak nang pinagsaritaan day tagnagan iti lovely. Ngam nang ko amin, Anton. Ada ka numat papeles sa pinirmaan nyo, Mami. Di kay makapaglibak na nakitak day, Jay, Mami. What? Pinirmaak dagiti papeles dagiti sanikwakan kwarta nga idunar ko. Agraman to'y balay. Iti kasta, kat nakasaganan sakbay apumusay. Anya? Anya? Kasano kami matan ngay nga anak yo? Da kami tirumbang apapanan dagita asa ni Kwa. Saan kayo a-deserving a matulungan? Amo kon tipudno nga ugali. Amo ang naragsak kayo iti ipupusay ti kapsat ko.
tapno masuluyo ti kinabaknang ko. Naklaat kayo, tati amoyo, jak amo dagita plano yo. No, kasta, awan may patawid yo kada kami? Oray 5 aduling, awan ti maalayo. Napirma ak aminen a papeles. Pinagadal kayo mat. Usaran nyo kumadayta, tapno agpaligi kayo itibiyag. Di kay agbalin nga abusado. Kunakno da kayo ti mangituloy itinarugyak. Kat da kayon tumot ti tumulong kadagiti agkasapulan. Ngam nagbiddotak gayam. Iso apasensya kayon. Naupayak anaming pinsan kada kayo. Nya. Mami. Pakawanan da kami kuma. Uwan, mami. Pakawanan da kami. Nung nakulaapat ti panunod mi. Ngam, pagbabawyan mi day diyang imbagbagami. Mapakawan kayo. Apekit dinasaan. Ngam ladingit. Nalpasan ti amin. Kat pangaasiyo ta respetuan nyo kumati desisyon ko. Sana bale, ta nakaadal kayon. Kat addan napintas at trabaho yo. Umdas mat siguron dayta anay tulong ko kada kayo.